Ngaze ngaphoxeka mfundisi kanti une-tattoo. Yaze yabuhlungu ke leyo nto. Kwaze kwabuhlungu lokho wayebhuti umzwa. Right, ake ngulaphe. Ake ngucacisele mfowethu mhlasimbe izinto engizoyiveza njengoba nguphendula la zizokushiya unempendulo eclean ezokwenza ukuthi ungaphoxeki ngokuthi umfundisi wakho unama-tattoo. Ngamhlasimbe le video futhi izophinda isize nabanye because ngeke ngibone abanye they use even to thuka me, bayangithuka. Abanye they say whatsoever they like. Abanye if bengahambisani nevideo yami basizakala ngawo ama-tattoo lawo ukuthi bengixeke ngawo. Right. Mfowethu ngiqale ukubhema ugwayi as the age of 13. Cigarettes. I was too young. Ngiqale ukubhema ugwayi cigarettes. At the age of 15 ngase ngibhema intsangu nelekho okuthiwa nengidi. Ngesingisi ithwana iMandrax, iphilisi. At the age of 15 bese ngibhema lawo ma-drugs lawo. And ngangade nguzikhotheni but-ke angaze ngize ngibe nawo, although bengiphuma ngingena ejele ngiboshwa kodwa angaze ngize ngibe nayo i-tattoo yasejele. Up until ngo-2006 December 31 ebusuku kuzohlukana unyaka ngo-12 around 11 o'clock uNkulunkulu wazuza impilo yami, ngasindiswa, ngaguquka, ngakholwa. Le video ngizoyenza ngifuna ukwenza ningixolele, ngizoyenza ngigqoke ivest kanje. I know and I truly understand ukuthi abanye abantu baba offended uma bebona umuntu okhuluma indaba zikaNkulunkulu egqoke ivest, but ngifuna ukuvezela nangu mfowethu ama-tattoo, but lawa visible, lawa amanye angeke ngize ngiwaveze. Right, 2006 December ngamukela ivangeli lensindiso, ngakholwa, ngahamba noKristu, ngahamba noThixo up until ngamukela ubizo ngo-2009 lokuthi ngizoba umfundisi one day. And I couldn't believe it nami ngokuyibuka mina, I couldn't believe it, but uNkulunkulu ngambona ngokuthi engenza isimangaliso. I remember nje ukuthi ngaye ngahamba one of the days 2009 lapho ngaqala khona ukudiscover ukuthi hawu kanti ngumfundisi. Ngahamba nenye igenge ngangikhonza nayo siyokhuleka komunye umuzi ugula usisi wakhona sasikhonza naye. Uma sifika kulo muzi lo sifica uma wakhona unalesifo ekuthiwa nongwengweze emehlweni, akasabona emehlweni. Wathi uNkulunkulu let me pray for her. And ngangisemncane kakhulu ngalezo zikhathi. Ngamkhulekela uNkulunkulu wamvula amehlo. Washo uNkulunkulu ngigcobile uyinceku yami ethembekile phambi kwami. Wena ngizodla ngawe umhlaba, wena ngizozuza ngayo imphefumulo. It's not like ukuthi mina ngedwa umuntu uNkulunkulu akamsebenzisayo, but wayekhuluma nami personal. Ngabona lapho ukuthi oh kanti ngumfundisi. Unfortunately 2012 2013 kahle kahle ngabackslide. Uma ngibackslide I went back to drugs. Ngaphinda futhi ngabhema ama-drugs. Uma ngibhema ama-drugs kwasho ukuthi usathane usefuna ngizoqeda ngempilo yami ngenxa yokuthi uyazi ukuthi nginobizo. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngelilanga ukungisebenzisa. Ngabhema ama-drugs, then I become worse than ever. Ngoba bese ngi-afforda, sengisebenza, ngingasebi, sengiyithengela ama-drugs ngemali yami. Kuze kufike esigabeni if we are drug addicts or if you know about drug addicts, ama-drug addicts aba nama-tattoo isikhathi esiningi. Ama-drug addicts, ama-prostitutes baba nama-tattoo isikhathi esiningi. So kukancane ukuthola umuntu ongabhemi, ongaphuzi, ongenzi lutho, ongasiye prostitute ene-tattoo. So i-tattoo ne-tattoo eba khona emzimbeni wakho angisho lawa angiwazi awasejele, but nawo ayakhuluma ngoba ano-dollar sign, anamathuna, anemesa nayo yonke into, but angiwazi ukwachaza. But le esemzimbeni wami bafowethu i-tattoo engayenziswa usathane under the influence of drugs, ngoba njengoba ngase sengibackslidile noma ngangiye enkonzweni, ngoba mina ngisho ngibhema iwunga ngisemgwaqeni uNkulunkulu ngamasandebe ngikhumbula ngihambe ngithola sengisenkonzweni. Hence why ngingawanga dead kalula.
So right, Putumzwa. Ama-tattoo ngawadweba ngibhema ama-drugs, ngibackslidile. Ngase ngisindisiwe kodwa ngase ngibackslidile, ngase ngiwile lokho esikubiza ukuthiwa ukuwa. Then ngase ngidweba ama-tattoo njengoba uyibona. Le akusiyona isichana lesi, but it's in italic font. Uma uyifundisisa kahle uzobona igama lami mina noma isithazelo sami nguBiyoza. Lapha phezulu uB, lo uE, uY, uO, uZ, uA, Biyoza. Then emva kwalokho there is a flame. There is a flame. Emva kwalokho there is this sign. Le sign le isign ye-hustling noma isign yokuhustla. Uma uye tattoo studio ama-tattoo uyatshela ngokuthi le isho ukuthi, le isho ukuthi, le isho ukuthi. Emva lokho mase uyayikhethela. So lama tattoo ngawadweba under the influence of drugs ngisebenzisa uSathane, and I was convincing myself ukuthi I'm not going to heaven anymore, I'm going to hell. Then njengoba wabona le ithi Biyoza, le ithi flame, then this is a hustling sign. Right. Mina, I was talking to myself with this tattoo. Ngase ngithi Biyoza will hustle till the hell. Lo mlilo umele isihogo. Iyona into engangichaza ngama tattoo ami, because I was a hustler, but in the wrong way. Ama tattoo mfowethu ngawenza ke ngisezweni. uNkulunkulu emkhulu waba nomusa empilweni yami. 2021 uNkulunkulu wayezuza lempilo yami, ngabuyela ekukholweni up until manje. Right. Uyaphoxeka ke Bhutumzwa ukuthi ama-tattoo agcwele umzimba. Ama-tattoo mfethu ngiyibuyisele enkosini senginawo. Afana nomuntu wesifazane ofike wakholwa waseyawa ngoba ebanjwe umjolo, sono somjolo wasiyakhulelwa. Asiyibulali ingane ngoba naku sesiyibuyisele enkosini. Mina ke nje lama-tattoo lawa ngiyabona abantu abaningi baba offended mabewabona, but mina lama-tattoo ngenxa yempilo yami engiyiphilile angibufakazi, because omunye umuntu mengibuka nje manje I'm a decent and a gentleman. Omunye umuntu angeke ezekholwa ukuthi ngiyilento engiyichazayo. Ama-tattoo ayayenza ukuthi umuntu mangimtshela hey mina ngibhema ama-drugs, ethi umuntu ayingeke babuthango wena ukazi nje ubhema ama-drugs. Hey mina ngusikhothi ngibhema ama-drugs, mase ngithi bonqo ama-tattoo mase ayaqala bona hey uqinisile umfundisi. Ayangisiza kakhulu ngoba angamasikazi ala engisuka khona. Ngiyengizwe abanye abantu bethi angiwasuse, nami ngiyafisa ukwasusa, but sometimes ngiyengibona ayangisiza ngoba abantu mabengibuka mina abakholwa ukuthi ngeke ngaphila uhlobo lwempilo engeke ngaliphila. Right ke weBhutumzwa, uyifufisa ukuthi umfundisi esosama-tattoo mfowethu. Ngahamba ngayokwenza i-tattoo eraser kwi-tattoo studio. Njengoba wabona ngithi abonisa shaded, ngithi yabo utha shaded. Njengoba wabona i-quotation yalama-tattoo onke bathi angilungise u-33,000, and njengoba wabona onke kanje, it will take a process like about 1.5 years ukuthi onke ephele emzimbeni, esuswe ephele. 1.5 years, and I should bring 33,000. Unfortunately ke mfowethu imali angakabi nayo. Futhi kuyafana, ngeke ngambona umuntu osuswa ama-tattoo uba nesibazi. Njengoba kumlilo kanje kuzoba nesibazi somlilo, kuzophuma uinki kuphela. That is a useless, ukuzona umzimba nje lokho. So ke mfowethu ungaphoxeki, angizalwanga ngikholwa, ngiqale ngayezweni ngayolanda ubufakazi bempilo engizoyishumayela njengamanje. Be blessed. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Semzansi. Nangumfundisi uyaphendula ngemva kokuthi one of ama-followers akhe laphana ku-TikTok acommente ku-one of his videos babude kukuthi hayibo umfundisi onemathathu kani ngaze ngaphoqeka. So uya-explaina ukuthi mathathu uwabhale nini, wabhale makwende enjani njengoba simbona sikhomba ona washo ukuthi wabhale ngoba besekawile, washo nokuthi
asho ukuthini? Oh, so uphendula nje ngendlela ukuthi uyabona ukuthi uyadesola kokuthi kungani wawabhala amathathu and makawubhala amathathu bese kawile ekukhulweni uthe makaphinza abuyela already vele inkosi yamathathu bese kanawo. Please do comment your thoughts down on the comment section ukuthi niqabangani ngebafundisi labanemathathu ucabangani rather ngemathathu in general noma ngabe umuntu akasimfundisi wakakholwa. What you take on people who have tattoos? Please do comment your thoughts down on the comment section. Subscribe, share this video. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.